Abantu batana bachebeirwe bakashanga barwire ndwara y'obusheru. District ya Hoima ekwatanise n'empabwezi yatandika ihuriro Okugyema endwara y'obusheru okumara ebiro bishatu ombaana bari omu kabiko kwatwa endwara niemwe. Nazareth Kabajenyi orukukora nka mukuru w'ebyamagara mu district egi yashoborera ngo Okugyema kwatandikira aha mwaro gwa Runga abo kugira ngo omubazi gw'Okugyema gukiri muke munonga. Omwaro ogu nigushanga omuri gwa Kibiro mugombora ya Kiganja mu district niemwe. Twine ekizibu hakuba abandi mbatekereza oba bakubaruka. So ekitu kikozere hati kiro turiyo nitugema. Omwana wabayina obusheru omujanjaba abakwa eri virus ojanjaba oburoro wawe okurora kuri hamuntu ogwaizire mwirwaro harayija ine enkoro janjaba enkoro abayina omuswija janjaba omuswija abayina esenyiga nuko tutyo baita abana bataka kwasirwa turiyo nitugema tutandike na Ronga tujya kweyumya tujya mu subcounty Uganda agali ha border ya DRC and our district kabokuba kwenda abantu bamanyambu. Ogu yayongera ashoborera ngo aganda amagombora agarumwe gombora ya Buseruka Kapapapi Bombo Kigorobya Kisukuma amwe na Kigorobya Town Council nazo nizija kugemwa ombwire butaru bwahare. But now we have some cases in Bombo and the other cases in Kyagando that is Kisabakwa, but the ones already reported on, we had 4 cases, so others that are coming on board, we are investigating, their samples are being taken to Entebbe to really identify the real, whether it is measles or not, after getting the concrete results. Abebembezi bebyanga hamwe n'abatura abatara bamwe na bamwe bayetombeitira abebembezi b'yobuhangwa mbecweke ebi abo kuremesa abantu okutwara abana babo okugemesa endwara egi. Measles breakdown. So when we get the report from the village, we reported it to our LSA at Okugyema plus Kapa. They wake up immunization. Now 2 days to mobilize the people, and we mobilized all the villages. And yesterday the turnout was very clear. Uri omwezi wa RDC aba district egi Michael Chakashari yararika abo bona abembazi y'ebishaka obuteriho n'abandi bantu obutahabisa banya-Uganda kureka buri muntu wena ashemeye kugemesa endwara egi yaba ari mu myaka y'Okugyema. Abamadini abari kuzibera abaana n'engasha abazaire kutwarwa okuterwa obukatwobo oburi kuzibera okukwatwa kw'obusheru. So kitugenda kushaba abantu kabo abo n'abantu abainazi abari kwenda kuzibera abantu okubaho abo kuba kugambira abantu ngo bataza kuterwa obukatu n'oburi omwinazi noba nonanga abantu baho nabo ekyaba amadini nabo garukushagatyo tuturkwija kwikirizana nabo twenda kushumayo ahansi kuriya kuza kugamba nabo kureba yaba nibabasa kwindira omu nkora yabo aho kuba baba batarukora batyo tuturkwija kwikirizana nabo turukufayo oba abantu baruga Kongo abo kuba nabaretwa amaizi oba baruga bari abanya-Uganda. Ekikuru no kureba ngo abantu tebeitwa obusheru kandi obusheru obu Ministry ya Health iri kubasa tam. Endwara y'obusheru n'endwara y'amaani iri kusasa munonga kandi iri kuturira munonga okurabira omu mwanya oteireho n'okuhikaana. Endwara egi neyoreka obubonero nk'okuragarika ebihinzi okukorra amaisho gari kutukura hamwe n'okurra kugira obuntu burikwera aha maisho omu maraka engaro hamwe n'ebigyere oburikweshushaniza nk'obuhere omu bantu abarikuba barwaire. Amakuru aga gashakwa gada saba aba Sky TV.